jaro kaisa Mang Kuthwi kala jang mamani sabni Mang Kuthwi sai jamanka ini tini aro je Mang Kuthwi mamani sai maka buni bumung kena omol bir boles ke boitalis parang kena gone saudri para jaga to aro fain Lembuk Cherra ni aro outpost khobor pai ka prothom tarpore wana ko saolang ke ang aro pai visit khlaiya to buni pore jeng bono Kuthwi na jeng hospital ara pathok kata postmortem khlaiya ni bangan dead bed ni logyo kuno rok spot ba kuno bujak tok jago ba hai bathajak man mari rok man jeta bskango naiman jora te jeta jora maya ko hapan bisingo kuno kisu to da tong bono bawani bangan parikha khlaiya ni bang jeng bono postmortem bang kata tabok nong ni police team khakte naser jaga je tong ba hai kala jak kam ba nichoi ga ba moto investigation nai investigation pore jar bat bat sijak nai te postmortem ni pore tabok sojorte o jaga jak kala tong mani bin para ba onek kachal hachal bobo jaga phai kala pheka bar kuno rutuk jaga ba sai jaman ka na tabok jara da just matra initial stage ko si bono ta tabok criminal pore ta pore bat bat na ulok khala jaban sar sinimong ani sinimong ke inspector raskumar jamatia usile konga thana hambai omol bil bo jaga ni nga phol bagan ni benor ke bahai ke sema ka nor tam bahai bujika जों खोनाय सकबाय आरो नों बं पारानि दा ताम हने वान सुका नों पारानि आसे हासाल र कलाय फाइजाक अबनो कुन कबलंखाय मायang दं दा जोंबो अब कुनो आगे रग नों त पारानि नगे सेमानो ब कुनो कासे ड्रिंक ता बुयो वालाय मं ता बुयो वालाय मं सुजा सरल बरक ताम खाय तंग मानि ब वै क बस्ती बार सामरो कांगो साव मुति दंता बिनि कि बकि काजाक दा ना फेमिलि काजाक खरबस तंग बिन फेमिलि बिनि बिहे काजगै थैथांगा serai mak tong 10-12 bosor khanam beri nga bosabo bai tong tabo bofa bai tong bofa mung tamo omol bil nga tabok norok tamna yamuno te aba jong tam ni sana ma tong kuno lama sunu nuhiya no khaja Kuthwi manu ni khana ka phajan thang phai male gari otang thaka ta bin nukhun borok tabo sok bai jagaro bin nukhun borok to go bufai sung sobai jak पुलिस सबने बखकते ताम साजा कताबो पुलिस जानु कुमा बरक को टेनमेन नाइ तंग बजागा मान बजागा माया बरक गुरुइ नाइ तंग लायो वान सकमानि नन कुनो आलादा बयबो वाला ये बोला यो बहारक अबले संले अब वान सकमाय खताव पंच निन सिनमो उत्तम देबरमा ब पारानि गनचद्री पारानि बजागा अब जे कथि माननानि बजागा अबंका टिंटां ननले टिंटां कामी खेतो हारुंगो कुनो जे कथि माने खेतो जागा कुनो नक सक करिना नकु करि खेतो सिमिता कयतार को खबर मा खाना नरक आं मामानि कताबो खाना 1.5 घन्टा मतन खाना खबर माने सकै माने फाय सबाय ना कथि तलां जाखाना मा कथे हामबाय